Instagram nalog Droga Srbije uznemirio je javnost i tako uznemireni roditelji su se zapitali gde su pogrešili i to je jedno od pitanja koje postavljamo i tražimo odgovor večeras. Dobroveče, poštovani gledalci, dobroveče i mom gostu. Ovde je večeras Lajko Panović, specijalista medicinske psihologije. Hvala vam što ste ovde. Da probamo prvo na to pitanje da odgovorimo, iako nas stalno uznemiravaju različite vesti, što iz novina, što kada gledamo TV, što kada pratimo društvene mreže, a ova posljednja u nizu je, čini mi se, zabrinjavajuće, kada se deca slikaju sa drogom i objavljuju takve fotografije. Znate šta, imam jedan drugačiji stav nego većina mojih kolega. Pre svega mi se stalno nešto iznenađujemo, a ništa ne činimo da se to ne dogodi. Na šta konkretno mislim? Pa u životinjskom svetu pile čim izađe iz ljuske, ono je relativno spremno za život, ono kljuca. Tele posle par sati se stabilizuje na nogama i spremno je za život. A ljudski potomak, to je dete, je najbespomoćnije biće u prirodi, koga treba voditi životnim stazama do punoletstva. Tu smo mi kao roditelji negde zatajili. Ja ću vam večeras nastojati objasniti onako kako ja to vidim, kako ja to radim u svojoj praksi. Dakle, mi zaboravljamo da igramo svoju ulogu roditelja. Roditelj je neko ko dete treba da nauči, da dete stekne higijenske navike, radne navike, odgovorno ponašanje, da nauči da živi od svog rada pošteno, da nauči da uživa u onome što radi, dakle da otkriva u saznavanju, da akumulira radost. Zatim da razvije empatiju, da razvije solidarnost, saosećajnost sa slabijim, nemoćnim, drugačijim, ali pre svega roditelji treba da nauče svoju decu kako da žive i da nauče šta je za njih dobro, a šta nije. Na pragu svoga odrastanja, to su upravo ove godine koje ste vi apostrofirali, dete bi trebalo da voli život, da voli sebe, da voli svoje telo i da razvija jedan zdrav odnos sa drugima. Sad, civilizacija ne čini skoro ništa u tom pravcu. Mi našu decu odgajamo kao božanstvo u početku, a onda se ljutimo na njih kada ne urade nešto što se nama ne sviđa. Mi se pred njima svađamo, razvodimo, bijemo, lažemo, licemerno se ponašamo. Čitava naša kultura je zasnovana dobrim delom na laži, na licemerju i na agresiji. I sada, kako mi opet licemerno očekujemo da to dete nauči da se ponaša kulturno, civilizovano i da voli život, da voli svoje telo, da voli sebe, ako to mi nismo njima ponudili kroz sliku našeg ponašanja. Na najgori mogući način bračni partneri se svađaju, razvode, tuku i sve ostalo. Sad, a mi se stalno nešto pitamo zašto? Pa deca su prirodno radoznala. I normalno je da oni teže, kao što smo i mi tokom svog odrastanja težili, da saznajemo neke nove, da otkrivamo neke nove prostore, da saznajemo neke nove istine, ali su roditelji bili tu, pa onda škola, da nam pokažu kojim putem, kojim pravcem i ono što je najvažnije, što je apostol Pavle u svojoj poslanici Korinćanima izgovorio rečenicu koju mi stalno zaboravljamo, da je ljudima sve dato na slobodnu volju, ali da nije sve na korist i da bi mi, roditelji, trebalo da pomognemo našoj deci da oni od nas nauče šta je dobro, a šta nije. Dakle, glavnu odgovornost ovdje pripisujemo roditeljima. Ko treba sada da nauči roditelji da te razumeju? Zbog čega su danas roditelji takvi? I zbog čega se danas tako ophode prema svojoj deci? Dakle, jel to sada donosi novo vreme? Jel smo to uvezli od nekud? Ne radi se to o vremenu. To se radi o jednom višku slobode u kojoj smo mi gurnuti i ne znamo šta ćemo sa slobodom. Kriza braka je osnov zbog čega se kasnije dešavaju sve nevolje i nedaće i u porodici i na putu od kuće do škole, pa i u samoj školi. Dakle, mi danas imamo bračne supružnike koji se ne vole ili bar ne vole dovoljno ili ne na način kako bi to njihova deca razumela. Oni stalno rivaliziraju međusobno ko je lepši, pametniji, ko dolazi iz bolje familije i to rade neskriveno. Tako da ja metaforički mogu da kažem, a i u slobodnoj interpretaciji, da se savremeni brak pretvorio u ring za dokazivanje snage, moći, lepote i svega ostalog, a ne za ono što nas je Bog stvorio,
različiti od Boga, da budemo sjedinjeni u jednu celinu. Tek kad smo sjedinjeni u celinu, mi tada možemo da budemo pravi uzor našoj deci. Ja bih mogao da vam pričam do ponoći o tome kako današnja porodica svojom nesvesnom dinamikom deci ogadi život, kako ih gura na stramputicu. Evo reću vam jedan detalj. Ogroman broj roditelja, pre svega majki, spava sa svojom decom u krevetima. Za to vreme njihovi muževi su u nekim dnevnim sobama ili drugim sobama. Možda će to neko pitati kao kakve to sad veze ima. Pa ima, dete poima porodicu, odnosno brak kao celinu kroz brak svojih roditelja. Zatim, roditelji su ti koji postavljaju svojoj deci putokaze kroz život. Zamislite što bi se desilo kad mi ne bismo imali saobraćajne znake pored puta. Vidite, tako roditeljske poruke, ali i ne samo poruke, nego i činjenja, ponašanje i emocionalni odgovor uz celoj toj priči bi trebalo da bude orijentir našoj deci. Deca su zbunjena zato što od jednog roditelja dobijaju jednu poruku, a od drugog drugu. Vi ako zavirite malo u udžbenik psihijatrije, vi ćete vidjeti da skoro 30% u toj etiopatogenezi, to jest u nastajanju procesa psihijatrijskih bolesti, vi ćete vidjeti da negdje skoro do 30% u osnovi se nalazi ta ambivalencija ili neodlučnost. A neodlučnost upravo dolazi odatle kada dete dobija dvostruke ili trostruke poruke od onih koji ga vaspitavaju. Tako dete nema zdravu orijentaciju. Poruke služe kao orijentir u sad i ovde. Poruke služe dete kao mogućnost da razvije samopouzdanje. A zato mi danas imamo ogroman broj dece koja nisu sigurne u sebe. Imamo i one lažnjake koji postižu taj doživljaj kroz negativne idole. I upravo ova priča o kojoj ste vi krenuli da pričate je rezultat tih negativnih idola koji se forsiraju u našem društvu. Ali želim da vas pitam nešto, kada ste rekli da su jedan od razloga, kada ste naveli da je između ostalog i to što danas u braku nema ljubavi. Ali, dakle, takvu situaciju smo imali i pre nekoliko decenija kada su brakovi bili ugovarani. Kako je tada? Pa nije ni tada bilo ljubavi. Znao sam, tipično žensko pitanje. Znao sam da ćete to postaviti. Sad ću vam reći, razlika između zaljubljenosti i prave ljubavi je ogromna. Nama je američki film, njihova televizija nametnuli taj obrazac obaveznog zaljubljivanja pre braka i to zaljubljivanja ako je moguće do nivoa slepila ili ludila. I zapravo zaljubljenost je jedan blagi oblik patološkog odnosa prema drugome u kome ga mi idealizujemo, veličamo, ulažemo u njega, ne možemo bez njega i ne znam šta sve ne. Prava ljubav, međutim, podrazumeva evoluciju te, hajde da kažem uslovno rečeno, zaljubljenosti. Ja bih to sveo na jedan šabački nivo, pošto sam ja ovdje rastao, na nivo sviđanja i dopadanja. Dakle, nezaljubljenosti. Ovdje imamo veći stepen racionalnog prisustva. Dakle, neko mi se dopada iz nekih razloga, pa ja onda racionalizujem otprilike koji su to razlozi zašto se meni neko dopada. Ako brak evoluira, dakle, iz ljubavi u poštovanje, poštovanje je taj segment odnosa koji čuva ljubav. Međutim, mi smo danas narušili upravo instituciju poštovanja. Evo, ja ću vam dati jedan banalan primjer, iako nije banalan, ali je svakodnevni. Pitam ja, pošto vodim školu roditeljstva već 20 godina i obavezno pitam kako sačekujemo svoje supružnike kad dolaze s polja. 95% njih sede na svojim mestima, čao, poljubac, sedi sad ću ja. Samo nekih 5% je onih koji ustanu da sačekaju svoje bračne partnere na pragu, na kapiji, dakle na vratima. Zamislite sada koliko simbolike da jedan gest dobrodošla ili dobrodošao sa zagrljajem, gdje ne mora biti izlivanja nekih velikih nežnosti, ali je to znak da ja tu pripadam, da ti mene poštuješ, sačekala si me na vratima, dakle uz osmeh, u radost. A toga danas nema. Ja ću vam navesti otprilike nekih 5-6 osobina koje su neophodne da bi se razvila zrela ljubav u braku. Na prvom mjestu sam naveo poštovanje.
Sad kad vi budete malo analizirali, vi ćete vidjeti koliko je malo poštovanja u braku, a samim tim nema ni ljubavi. Zavisi šta ko pod ljubavlju podrazumeva. Znate, to je sad priča za sebe. Iza toga ide nešto što se također izgrađuje. To su zajednička interesovanja, životne vrednosti, ciljevi i nešto što je mnogo važno, a može se izgrađivati, to su prioriteti. A ne, znate kad ima najviše nasilja u porodicama, pre svega muško-ženskim, petkom uveče. Jer oni preko nedelje funkcionišu tako što im neko drugi planira vreme, idu na posao, vraćaju se, imaju neki stereotip po kome funkcionišu, onda u petak uveče ona njemu kaže, mili, dragi, sutra radimo veliko spremanje. On kaže, kako crno spremanje, ja sam planirao da idem na Drinu, da lovim ribu, kakav Drina, tebi je Drina najvažnija, ti ne misliš o nama i tako dalje, i tako dalje. I priča se razvija sve do, nažalost, nasilja. Zato sljedeća mnogo važna stvar koju treba razvijati, to je odnos prema pravednosti i poštenju. To su sve stvari koje se razvijaju, evoluiraju. Od početne tzv. Zaljubljenosti ili sviđanja, dakle gdje imamo zajednička interesovanja, pa onda pravimo i određene prioritete, ali kroz nešto što ću navesti kao posebno značajno, a to je uzajamnost ili mi jezik. To mora da se razvija. Ja danas imam u svom iskustvu ogroman broj brakova koji kad dođu kod mene, supružnici, svako od njih dvoje govori moja Milica. Ja ponekad se drznem da ih pitam da li vi imate dve Milice u kući i onda oni tek ukapiraju u stvari da govore o istom detetu. Taj mi jezik je nešto što u stvari nas drži zajedno. Međutim, savremeni čovjek je previše sebičan. Ja ću ovdje navesti jednu jeres za neke ljude, a to je da sebičan čovjek ne voli nikoga. I ako on čini sve da se njemu daje, on ne voli čak ni sebe. Jer mi ne možemo voleti sebe ako sebe ne damo drugome. Jer kako ćemo znati da smo mi vredni? Tako što činimo drugome, što dajemo sebe, imamo zajedničko vreme, mesto i teme i kroz tu interakciju, kroz taj uzajamni odnos, mi u stvari definišemo sebe kao ljudsko biće. Ali egoizam je svojstven ovom vremenu, složit ćete se, dakle i sve prisutnije i kada su u pitanju partneri i kada je u pitanju ovo o čemu ste govorili, dakle kompletna porodica. Dete se rađa egocentrično i to je prirodno. Zašto? Zato što je bespomoćno i zato što mi njemu sve dajemo i činimo i idemo prema njemu. I to je negdje za očekivati. Ali roditelji su ti da svojim prisustvom i svojim primjerom i svojim ponašanjem pomognu detetu da se decentrira. To jest da razvija empatiju prema drugima. Kako ćemo razumeti drugog ako nemamo razvijenu empatiju? Dakle, to se mora naučiti. Zatim da deli sa drugim, da saosjeća sa slabijim, nemoćnim, nevoljnim, koji drugačije misli, koji drugačije boje ili ne znam šta sve. Dakle, to je ono što se razvija. Međutim, mi živimo u jednom vremenu takozvani New Age filozofije ili ideologije koja nam je podmetnuta i koja, nažalost, boji čitave segmente i kulture i filmova i obrazovanja i poezije i literature u kojoj se forsira ja, ne mi, već ja. Prvo lice. I ne samo to, imate brdo filmova, brdo literature gdje se otprilike kaže čovjek je otprilike u centru sveta, taj antropocentrizam, gdje se čovjek stavlja u centar sveta gdje mu ne treba drugi, ti treba samo dobro da meditiraš, da zaviriš u sebe, pa ćeš onda negdje da se spojiš u nekim kosmičkim relacijama sa univerzalnim nesvesnim, univerzalnom inteligencijom, jer zapravo svi smo mi isti, nije tačno. To je podvala na koju su mnogi nasili. Ja ću vam samo indirektno reći jedan pokazatelj. Kada odete u knjižaru da kupite neke knjige, vi ćete vidjeti brdo literature iz takozvanog self-servisa. Kako osvojiti plavušu, kako naučiti dete, kako uraditi. Dakle, čovjek težeći instant rješenjima ne razvija potrebu za drugim bićem, već on dobija instant rješenja, odnosno odgovore u vidu instant rješenja za neke životne situacije, što je zapravo jedna prevara. Čovjek sebe kao ljudsko biće definiše samo kroz odnos sa drugim ljudima.
Mi sebe kao ne možemo definisati ako boravimo među bukvama. Ne možemo, ne podcenjujući pri tome bukve, nego naprosto, dakle, mi taj feedback dobijamo od drugih, kakvi smo mi to ljudi, pa takvi kakvi nas vide drugi, ne kakvi mi mislimo da nas oni vide. To je taj obrazac koji je nametnut danas u porodici, gdje ima malo direktne komunikacije i gdje mnogo ljudi razvijaju odnos prema drugima na osnovu onoga što oni misle da drugi očekuju, ne šta oni kažu. To se kasnije lupa u glavu u braku, kroz odsustvo kvalitetnog razgovora, gdje otprilike njih dvoje funkcionišu po principu smatra se, pretpostavlja se, podrazumeva se, da li me voliš, pa sad ću ja izgovoriti jednu ružnu reč, ali moram, autentična je budalo, jedna živim s tobom 30 godina. To je odgovor njegov na njeno pitanje da li je voli. Dakle, mi izbjegavamo direktnu komunikaciju. To se dešava upravo, moram da vam kažem, forsirano kroz taj New Age i filozofiju, ideologiju i kulturu i sve ostalo. I mi negdje sebe zaboravljamo, dakle, u tom zaboravljamo svoje biće koje može da bude puno biće koje živi u punoći samo ako je za drugim bićem. Dakle, pošto su roditelji bespomoćni i to će nam biti tema večeras, ali pre toga, pošto ste mnogo tema sada otvorili, a ja verujem da će mnoge sad i zanimati kako da sačuvaju brak, kako da naprave skladan brak. Sve ste to sada otvorili u ovom razgovoru. Da li je ta zaljubljenost o kojoj ste govorili, koja je preduslov, a onda kasnije i brak koji ste vi rekli da se može na neki način i stvoriti uz poštovanje, izgraditi kako god. Dakle, kako u današnjem savremenom svetu da ga izgrade, da bude skladan i da ga sačuvaju? Kada imamo ovakvo društvo, kakvo imamo? Puno društvenih mreža, puno slobode u svakom smislu. Znate, čoveku je Bog dao mogućnost da bira i da pravi prioritete. I problem savremenog čovjeka je što ne razmišlja dovoljno, već se ponaša po inerciji, kako duva vetar. Evo vam jedan primjer. Dolazi dete kući i plače, mama, ja jedina nemam u razredu Wi-Fi. I to mama prima mjesec dana, onda jednog dana pritisne muža, naše dete jedino nema, što zapravo ne mora da bude tačno. Možda i jest, ali najčešće nije. Taj pritisak rulje ili većine ili grupe vodi upravo onoj rečenici koju ste vi izgovorili, s kojom se ja ne slažem, a to je da su roditelji bespomoćni. Roditelji se odriču svoje moći time što nisu njih dvoje usklađeni, što nemaju jasne vizije i predstave o tome kako treba da njihovo dete da se vaspitava, kojim putem da ide, nemaju jasne vrednostne sisteme, nego mnogi su nastali na priču da im dete ne zakasni u Evropu i onda kupuju raznorazne konfiguracije moćne kompjutera da bi posle nedelju dana konstatovali da zapravo to njima služi samo za igru. Dakle, roditelji ne uključuju dovoljno svoj mozak, ja to slobodno mogu i da dokazujem, nego uglavnom pristajemo na pritisak grupe. I onda šta uradimo? Odričući se svoje moći, mi našu decu guramo pod uticaj grupe. Ja ću vam navesti jedan primjer. Radeći sa predškolcima, dakle roditelji i deca u prvom redu, roditelji iza, još dok sam radio na VMA, ja sam izvadio iz mantila jednu Yu-Gi-Oh kartu. Verovatno vaši gledalci znaju. Onda sam pitao prvog dečaka do sebe kakva je ova karta. O, lepa, reče on. I sada su sva deca sledila njega, jedino mali Petar koji je bio do mene je onako nešto mrštio se glavom i rekao, pa onako, meni nije. Sad slušajte, ja sam zamolio ovog dečaka do mene, pošto ja nemam naočare kod sebe, da mi on opiše tu sliku šta je na njoj lepo. Onda je on valjda prvi put svojim očima pogledao tu sliku, do tada je gledao očima grupe. I to je taj marketinški trik na koji su mnogi naseli, zato silne pare dajemo za razne albume, igračke, dinosauruse, ovo ili ono, da bi onda konstatovali da je to bezvredno, da je to kičeraj, ali da ne bi naše dete štrčalo, mi smo naseli na tu priču pritiska većine. Sad šta se desilo? Kada sam ponudio ostaloj deci, svi su valjda prvi put svojim vrednostnim sudom, svojim očima, dakle svojim kriterijima pogledali tu sliku i rekli zapravo ono što ona jeste i ono što odražava u njihovim očima. Da ta karta nije lepa, već da je ružna.
Problem savremene civilizacije je što nama ružno nameće kao lepo, što nam nenormalno nameće kao poželjno. Ko postavlja te standarde? Rulja, masa, moćne televizije, moćni mediji, dakle raznorazne korporacije, kompanije nameću ljudima i ljudi ne razmišljaju. Vi imate silne marketinške trikove, psihologija je svuda upletena, nažalost. Ja ću vam reći jedan banalan primjer. Zašto su neke reklame TZV najbolje? Neću naravno govoriti imena, ali vi ćete je prepoznati. Reklama u kojoj se nudi poželjan obrazac života. Porodica na okupu, vedri, veseli, nasmejani, sunce i more, kučići, ptice i iza toga ide klokot nekog pića. Naš mozak ima to svojstvo da kada se dve pojave dešavaju istovremeno u jednom vremenskom nizu, mozak težeći da osmisli, pošto je to funkcija mozga, da mu da značenje. Dakle, on povezuje te dve pojave u kauzalnu vezu. I mi nesvesno mislimo da su zubi lepi od onoga tamo koji reklamira, ne znam, neku pastu, zato što baš tu pastu koristi. Dakle, te trikova imate i u velikim ovim megamarketima gdje se najdublje u marketu postavlja roba koja se najčešće kupuje, a ne ovamo gdje što ste bliže tezgi, to je roba koja se slabije prodaje, a koja dok vi čekate u red vam upada u oči ili vam deca dosađuju mama hoće ovo i tako dalje. Zloupotrebljava se nauka. A kako roditelj da izgradi autoritet? Vi ste malo čas konstatovali da praktično roditelji na neki način nemaju autoritet nad svojom decom. Kako u ovom savremenom svetu, kom ste vi govorili, da izgradi autoritet? Vidite, autoritet se ne dobija sedom kosom, snagom, voljom, visinom. On se osvaja, zaslužuje, zavrednjuje kao ljubav, kao sloboda. I to je nešto što mi moramo razumeti. Ovdje bih želeo da vašim gledalcima podvučem jednu za mene jako važnu stvar na kojoj ja zasnivam mnogo toga u okviru škole roditeljstva koju radim, a to su sljedeće činjenice. Da naša deca u proseku do polaska u školu u svojim glavicama registruju negdje oko 10.000 virtualnih ubistava ili žestokih, agresivnih, eksplicitnih, vulgarnih, seksualnih, perverznih scena. Sad, kad se vratimo na jednu rusku poslovicu koja kaže dete vam je kao ormar, sve što u njega stavite to tamo i stoji. Sad, ako naše deca do polaska u školu usvoje dakle, silne informacije koje podižu fon uzbuđenja, jer one su sve plasirane sa povišenim fonom uzbuđenja, podižu adrenalin, onda bi trebalo da roditelji svojom dobrotom i strpljenjem prevladaju uticaj tih koji su već uselili se u dečje umove. Mi to najčešće zanemarujemo, zaboravljamo, previđamo. I šta se onda radi? Šta se dešava? Upravo razvija se taj doživljaj nemoći kroz stereotip čuveni dok moj hleb jedeš ima da se ponašaš po mome, ja sam tebe odgajila od kile mesa i ne znam šta sve ne, što je užasna greška. Dakle, kako god to nekome zvučalo, ali moj savjet i moj stav i moj posao je da naučim roditelje da menjajući sebe budu bolji i prihvatljivi u očima njihove dece. Znači, da budu prihvatljiviji u odnosu na one koji već borave različiti koncepti i vrednosti odnosa prema životu, svetu, drugim ljudima. To je sve ono što je usvojeno, a da mi nismo to dali ili htjeli. Još jednu jako važnu stvar. Nekada do polaska u školu su deca usvajala 3 tabua ili 3 zabrane. To su zabrane agresije ili znači udaranja drugoga, zabrana autoagresije ili udaranja sebe ili kažnjavanja sebe. I treći je zabrana ili tabu incesta, u kome se majčino i očevo telo tabuiziraju, znači za seksualni čin. Međutim, mi danas imamo ogroman broj crtanih filmova, videoigara, literature za decu, u kojima se ovi tabuji ne da razbijaju, nego ne dozvoljavaju ni da se instaliraju. I drugo, kad sad to imamo na umu, a na drugoj strani imamo
agresivnost koja dominira u realnosti u kojoj dete živi. Vidite kako političari se odnose jedni prema drugima. A oni imaju veliki uticaj, zauzimaju ogroman prostor vremenski na medijima. Dakle, oni sve govore najgore jedni od drugima. Oni razvijaju mržnju. Roditelji rivalizirajući razvijaju mržnju. Pa šta deci preostaje? Pa preostaje im ulica, odnosno rulja, grupa, većina. Mi se time ne bavimo, mi se bavimo stalno policijom, školom, ne znam, ovim ili onim, a ne bavimo se suštinom. Da smo mi ti agensi koji treba svojoj deci da razvijamo dobrotu. Ja bih ovdje htio još jednu stvar da apostrofiram, a to je nešto što je jako zanemarano u našim vaspitnim i obrazovnim sistemima, a to je vaspitavanje dobrote. Dete je kao biće dobro biće. Vaspitavanjem bi trebalo da pomognemo detetu da razvije dobrotu, da razvije taj zdrav obrazac odnosa prema drugima. Međutim, mi to nažalost ne radimo. Globalno gledano i ovo što ste započeli je upravo posljedica toga. Mi se bavimo posljedicama. To vam je na nivou svakog dana. Roditelji su mnogo više zainteresovani na ono što dete čini loše ili nedovoljno dobro, a dobro im prolazi samo po sebi. Tako mi nesvesno u stvari favorizujemo loše ponašanje. Jer ga promovišemo. Kako? Pa time što se bavimo 10 puta u danu se bavimo zašto si uradila ovo, zašto nisi ono, šta je bilo u školi i tako dalje. A ono što je normalno, lepo, zdravo i dobro, mi to zanemarujemo. Ali zar vam se ne čini da malo čas ste pobrali nekoliko fraza gde roditelji prete deci pa kažu nećeš ti meni, imaš da se ponašaš dok si na mom hlebu i slično, ali zar vam se ne čini da je više onih roditelja koji su svoju decu ušuškavaju, previše štite, dakle, dozvoljavaju im sve, daju im previše slobode, smatrajući da time hrane njihovo samopouzdanje i slično? Da vam kažem, to mnogi rade u početku. I ja to često kažem malo ironično. Oni gaje u početku kao prinčeve i princeze. A posle samo 2 godine traže od njega da obriše guzu samo. Kako ja princ da obrišem guzu ako sam pre toga, ako ste me dizali u visine, hvalili, ne znam šta ste radili, a odjednom sad traži to me. Roditelji se ponašaju nedosledno. I to je tragedija. Em su neusaglašeni, em su nedosledni, neprincipijelni, a drugo, izbjegavaju da se ponašaju onako kako od dece očekuju. I roditelji su licemjerni, a često toga nisu svesni. Ja ću vam reći da sam jedan primjer, pošto sam ja praktičar. Odnos prema alkoholu. Otac drži sinu lekciju, alkohol je otrov, piše u Wikipediji ili nekim drugim enciklopedijama da je alkohol zaista otrov. I negde iz iskustva kažu da otprilike 1 čašica žestokog pića ubija 100 nervnih ćelija u mozgu. Što je također tačno. Sad šta se dešava? Roditelj drži lekciju sinu, a posle pola sata neko zvoni na vrata i atmosfera se menja. Desi, kume, ruke šire, u lice se ljube, ajmo neko pićence da popijemo, može viskić, pivce, ne znam ovo ili ono. I dete posmatra i šta ono može da zaključi? Šta? Da li će poslušati svog roditelja? Pa naravno da neće. Deca se ponašaju onako kako se mi ponašamo, a ne kako mi pričamo. Sad, dolazimo do jedne jako važne stvari, a to je devalvacija reči. Devalvacija direktnog govora, devalvacija dogovora, jer nema dogovora ako nema razgovora. Zatim, devalvacija ugovora. Vi ste nekada, pripadate nekoj generaciji koja siguran sam učili ste da se čovjek vezuje znači za reč, a stoka za rogove. Vi danas teško možete da se oslonite sa nekim na dogovor, na reč. Čak nije na ugovor, jer mi danas živimo u vremenu veštih manipulacija gdje se ljudi školuju da bi manipulisali drugima. Tako da imate toga i u raznim kompanijama i u odnosima. Da, ali želim samo da ovdje malo, dakle, digresiju jednu ubacim. Sigurno nije rakija sa kumom doprinela ovolikom alkoholizmu u društvu. Dakle, ovakvoj situaciji kako imamo kad su mladi u pitanju. Ja sam na početku rekao i to je jako važno da se razume. Bog je čovjeka stvorio po svom obličju za one koji veruju. Za one koji ne veruju također ostavljam prostor da nađu neki svoj obrazac. I čovjek, sam njegov mozak je
organizovan tako da funkcioniše proaktivno. Ako ga stimulišemo, on razvija nove neuronske puteve, navike, ali da rezultat toga bude radost ili zadovoljstvo. Međutim, mi smo učinili sve da savremeni čovjek se ne raduje ničemu, zato što smo ga izbombardovali previše ekstremnim dražima. Savremeni čovjek je žrtva buke, žrtva viška slobode, žrtva pomerenih granica. Savremeni čovjek je rob, a da toga nije svestan. On živi u iluziji da mu je sve dozvoljeno i zapravo tu onda izgubi tu granicu, izgubi orijentaciju i prema deci i prema suprotnom polu, pa i prema imovini i svemu ostalom. I htjeli vi to da priznate ili ne, dakle, taj višak slobode koji je proklamovano kao sloboda je zapravo čovjeka učinila nemoćnim da upravlja svojim vremenom, svojim mislima, pa onda i svojim ponašanjem. Zato se razvija visoki stepen anksioznosti i naša deca svakoga dana trpe torturu od roditelja. Ja ću vam navesti dve situacije koje će siguran sam prepoznati vaši gledalci. Kada roditelj ode po svoje dete u školu, u obdanište. Dete se raduje, trepti, drhti, hoće da vam priča, a roditelji najčešće deci tada postave 3-4 pitanja. Šta je bilo u obdaništu? Jesi li ručao, jesi spavao i još nešto. To isto imamo i kada dođu deca iz škole. Tako da mi u stvari suzimo u tih par pitanja, suzimo dečje očekivanja od nas. Oni će, ja to savjetujem roditeljima, u tom prvom satu kad se vidite sa svojom decom, da li iz obdaništa ili posle škole, vi nemojte ih ništa pitati vezano za školu. Zagrlite ih i pustite ih da oni cvrkuću. Oni će vam reći 100 puta više nego što ste vi bili zainteresovani da čujete. Dakle, savremeni čovjek je, pored toga što je žrtva svega ovoga što sam pričao, savremeni čovjek je uplašen. Ova civilizacija manipuliše strahom. I mi smo svi negdje uplašeni i tako smo svoju svest i svoje očekivanje izbacili napolje. Savremeni čovjek je nemiran, nesrećan. On stalno negdje očekuje štap ili šargarepu. A to je u stvari jedna manipulacija koju nam nametnuo Zapad kroz životinjsku psihologiju, da se deca ne raduju tom novom saznavanju ili znanju ili sticanju nekih veština, nego se raduju samo petici. I tu roditelji nasednu na priču pa se onda uglavnom vezuju za peticu kao 5 manje. A šta to nisi znao? Samim tim nestaje radost iz ljudskog života. Ali kako da pokažu radost, oprostite, kada razmišljaju da li će sutra ostati bez posla, da li će tu platu koja je preskromna u Srbiji moći da razvuku za mesec? Da li će moći deci da kupe ono sve što oni očekuju? Vi ste malo čas spomenuli iPhone koji je sada toliko moderan i važan ili slično. Dakle, dobar telefon, dobre patike i slično. Pa razmišljat ćemo u relacijama i u okvirima mogućeg. Moji roditelji su odgajali nas 4, sve su nas školovali na 1,5 hektara zemlje. Ali smo svako od nas 4 znali svoje mjesto u kući. Znalo se da svako nešto treba da uradi, da doprinese i imali smo relativno jasne predstave, ciljeve i prioritete. Naša sela danas zvrje zapuštena, a ljudi neće da se otisnu nazad. Ja znam da će tu biti priče da država ne otkupljuje, da je sve to jeste. Ali mi nemamo 2 života. I zapravo treba da čovjek bude realan i realističan, da napravi procenu od toga šta dobija, šta može, šta hoće, a ne da na jednom detetu koji ima slomi sve svoje ambicije. Tako na jadno dete natovare, pored onih 20 kila knjiga gde im leđa su iskrivljena nazad, pored toga oni imaju silne obaveze preko nedelje. Engleski, balet, ne znam, ovo ili ono, košarka, gdje roditelji zapravo iživljavaju neke svoje ambicije, želje. Da, ili eto, uplašeni su, ja to često čujem, kao pa bolje da mi sedi tu na oku i da mu dam da igra igrice, nego da ne znam gdje je, što je greška. Hoću da kažem da se roditelji, ne bih želeo da osudim bilo koga, nego da osvestimo da mi svi ne moramo da budemo doktori nauka, da mi treba da razvijamo pre svega dobre ljude. I to je ono na što ja aludiram svim roditeljima. Razvijemo decu da budu dobri ljudi.
Jer ako je neko dobar čovek i izuči neku školu, on će biti dobar stručnjak. Mi danas imamo primjer, recimo, Zapada koji je pokupio iz čitavog sveta najbolje što je mogao da uzme od naučnika, ali loše ili nedovoljno dobre ljude. Ti isti vrhunski naučnici prave bombe i ubijaju druge ljude po svetu. Svake nedelje imate po jedan narkotik koji izađe iz laboratorija vrhunskih stručnjaka, loših ljudi. Zato mi smo tu negde pobrkali lončiće i ja opet kažem, ne osuđujem nikoga, nego osvešćujem. Ne moramo, nek bude dobar pekar. Zašto? Ja znam ljude koji su vrhunski poljoprivrednici. Verujte mi. Meni je milije s njima razgovarati jer nisu opterećeni politikom i tim nekim ograničenjima koji savremeni čovjek jeste u gradu, a mi upravo funkcionišemo po stereotipima. Vi nemate danas mnogo ljudi s kojima možete da razgovarate široko. Ili da ispričate nešto jednostavno iz vašeg života, da ne budete osuđeni ili da se ne plašite da to neće otići ne znam gde i tako dalje. Kako roditelji svoju decu da nauče dobroti, koje vi sada govorite da je veoma važna u ovom svetu kada primjeri iz prakse pokazuju da dobrota često nije vrlina? Rekli ste često, ali to znači da ostaje prostor da ona bude vrlina. Pa to jeste, mi živimo u tom pritisku rulje, većine, i to jeste ono što mi treba da negdje prepoznamo i da našoj deci pomognemo da oni kad razvijaju svoju dobrotu, razvijaju i neka svoja očekivanja. Znači, ne mogu svi oni da budu danas da studiraju na Oxfordu ili Cambridgeu, mada oni studiraju uglavnom kad oni imaju pare. Tako ćemo, ako razvijamo dobrotu kod dece, mi ćemo im smanjiti nivo aspiracija. I onda neće oni želeti svi da imaju ne znam šta sve, nego će biti realni. Zašto roditelji, recimo, zadužuju se, ulaze u silne kredite i kupuju deci ono što oni ne mogu da otplate, a onda ukapiraju da su promašili. Dakle, prvo smo mi nerealni, mi odrasli. Treba pre svega da mi negdje sebe spustimo na zemlju i da napravimo procenu šta je to što mi možemo, ili kako je narodna poslovica nekad govorila, da se pružimo onoliko koliko nam je ćebe ili guber. Međutim, mnogi ljudi su opet uplašeni, ja rekoh, jer civilizacija najlakše vaspitava ljude na strahu, zastrašivanjem. Reći ću vam jednu ovako pikanteriju. Imate pravila propagande, imate neka pravila crne propagande. Jedno od pravila crne propagande koja se prilično zloupotrebljava u marketinške svrhe i u političkim emisijama, a to je da istovremeno nudite obilje kontradiktornih informacija. To je jedan veoma uspešan mehanizam. Znači, ako u okviru jednog dnevnika vi ćete čuti 3 informacije, otprilike Srbija ulazi u Evropu, otprilike bez pogovora, posle nekog vremena čujete da, ali najverovatnije da treba neke uslove, a onda posle 15 minuta čujete da Srbija ne može da uđe u Evropu, nema više proširivanja i tako dalje. Kada imamo obilje kontradiktornih informacija, a vi ih možete prepoznati u nivou svakog dana, znači i političkih i talk showa i drugih showa i dnevnika i svega ostalo, vi ćete vidjeti u stvari šta dobijamo time. Pa čovjek nema orijentir. I čovjek onda ostaje žrtva, pasivan. Znači on ne može da se orijentiše zato što ne zna gdje da se orijentiše. I onda kako se orijentiše? Prema političkom miljeniku. A to opet vodi jednoj polarizaciji koja je grozna u Srbiji, gdje se mi polarizujemo na naše i njihove, na četnike i partizane, na zvezdaše i partizanovce i sad na naše i ove druge. I stalno nam se tako podmeću podvale, to se dešava i unutar porodica. I onda proradi ta mržnja koja je svakodnevna i koja je na svim nivoima. Onda se neguje mržnja. I što je najtragičnije, mi imamo porodice o kojima se neguje mržnja. Vi imate danas, ako je tačan jedan podatak koji sam ja čuo, da negde oko 800.000 ljudi u Srbiji tuži svoje rođake. A znate, to vam je otprilike svaki 10. tuži nekog svog bližnjeg. Pazite, bližnjeg. Vi nećete tužiti mene, ne znamo se, ali ćete tužiti svoga brata koji vam je uzeo više, ne znam, 200 evra od nasleđa roditeljskog ili ne znam čega sve ne. To je tužno. A znate gdje to počinje? Poređenjem unutar porodice. Kad vi starijem detetu kažete pusti nju, ona je
mala, ona ne zna, ti si pametniji, što je strašno velika greška. Zato ja savjetujem roditeljima, znači, nemojte da im kupujete igračku i da kažete da je to zajednička igračka. Razvijete kod njih, pre svega, onaj psihološki trijas vaspitni u vidu rečenica, molim te, hvala lepo, izvini ili oprosti. Molim te, hoćeš li mi dati čašu vode? A ne, ja idem i uzmem čašu vode. A roditelji kažu, on pusti, on je mali, on ne zna ništa. Šta smo poslali poruku? Tom starijem da više volim ovog malog, a nismo to rekli, ali eksplicitno, ali implicitno jesmo. Mene je jedna mala na jednoj televiziji, sam ja vodio školu roditeljstva, jednom zvala jedno jutro i rekla, pa kako vi stalno, moji roditelji kažu, Mico, mi te tučemo za tvoje dobro i ti si pametnija od bate. Kaže, ja pametnija od bate ne dobijem ništa, on dobije sve. Mi zapravo živimo to vreme u kome se kroz poređenje deca uvode u stanje ili u odnos jednog nepodnošenja, pre svega nerazumevanja, zatim nepodnošenja, a onda na duže staze ovo što ste vi lepo rekli, do mržnje. I mi danas imamo mržnju. Koliko vam dece u zgradi u Beogradu ili kada dođete ovde u Šabac, u neku zgradu kod prijatelja ili slično kažu dobar dan? U mojoj zgradi kažu svi, zato što ja njima prvi govorim. I ja govorim prva, ali moram da vas pitam. To mi smeta uvijek što moram prva da kažem. Da vam kažem, to opet polazi iz kuće. Ja ne osuđujem ni tu decu, ne osuđujem ja ni roditelje, ja ih negde razumem, ali mi moramo svi, zato ove vaše emisije treba pre svega da imaju obrazovni karakter. Ne da nekome delimo lekciju, ne da neko se osjeća loše posle ove emisije, nego naprotiv, da reaktiviramo svoje sećanje i iskustvo koje smo mi odrastali, pa da onda ga implementiramo u nivo svakodnevnog. Ja sam u svojoj zgradi nekim ljudima 6 meseci govorio dobar dan, dok nisam konačno dobio dobar dan. Dakle, meni nije bilo stalo do njihovog dobar dan, nego da ih naučim zapravo da budemo solidarni. Ovih dana se desila upravo jedna takva scena gdje su svi potrčali na moja vrata zato što se negde nekome je plinska boca se odvrnula i svi su se setili nekoga ko im se javljao. Iako ja nemam veze ni sa šrafovima, ni sa bilo čime od majstorstva, ali oni su se setili mene i došli su na moja vrata da traže pomoć. Vidite, mi živimo usamljeni. Ja često govorim, niste spominjali medije, ali mi danas imamo jednu isto poraznu situaciju da su bračni partneri žive usamljeničke živote. Oni žive u braku, ali usamljeni, svako u svojoj sobi. Tako da usamljenost, iako na drugoj strani imamo paradoksalno tu neku slobodu izbora, mogućnosti i svega ostalog, ali mi ipak ostajemo sami, često depresivni, nesrećni ili nedovoljno radosni i tako dalje. To je taj paradoks vremena u kome živimo gdje imamo ogroman broj tehnike, tehnoloških dostignuća, a na drugoj strani nemamo ono što je po defaultu trebalo da se dogodi, a to je da se čovjek oslobodi, da bude radostan, da razvija zdrav odnos s drugim ljudima. Mi postajemo sve nesrećniji. I ne možemo da nađemo razloga za radost. Često. Pa i ne tražimo. Tražimo razloge u knjigama, u nekim imaginarnim svetovima. Dobijamo onu self-service literaturu. 5. element, to je ono što ideš da juriš čitavog života. To su te podvale koje nam dolaze kroz tu New Age knjižice kao Kaluđer koji je prodao svoj Ferrari, pa ne znamo da je ljudi, kako je to plemenito. Ja kažem, dobro, da li bi ti to uradio ili da li si ti nekad uradio? Jesi li pružio svom komšiji koji prevrće po kontejneru, da li si ga odveo nekad u pekaru da mu daš da jede? To su ta mala odricanja. Mi svi težimo nekim svetskim relacijama, razumemo ceo svet, a ne razumemo one koji žive pored nas. A živimo u virtualnom svijetu, o tome ćemo posle reklama, o tom virtualnom svijetu da malo napravimo pauzu. Gledamo reklame. Kinko, sve vrste štampanog materijala, ofset i digitalna štampa velikih formata. Izrada kamionskih cerada. Brendiranje vozila, bilborda i izloga. Izrada banera, reklama i postera na mašinama poslednje generacije.
Novo u ponudi LED billboardi. Kinko, Valjevski put, Jelenča. Teretana, Urban Gym. Član Saveza Srbije za bodybuilding, fitness, body fitness i aerobik. Na 300 metara kvadratnih sa više od 30 profesionalnih sprava nudi individualne vođene i personalne treninge. Do vitke linije i zdravog života vode vas treneri licencirani od Međunarodne federacije AFBB. Urban Gym, Andrije Jovanovića, broj 6, kod hotela Sloboda. Stomatološka ordinacija Dental Spa Dr. Lazić pruža sve vrste stomatoloških usluga na jednom mestu: lečenje zuba, protetika, preventivna i dečija stomatologija, ortodoncija, oralna hirurgija. Sve stomatološke probleme rešavaju najkvalitetnijim materijalima i najsavremenijom tehnikom. Pored stomatoloških usluga, tu je estetska i anti-aging medicina uz upotrebu mezoterapijskih koktela, hijaluronskih filera i botoksa za osvežavanje, ulepšavanje, podmlađivanje i negovanje lica. Ublažavanje bora, povećavanje volumena usana ili drugih regija lica u skladu sa savremenim svetskim estetskim konceptima, izvodi doktorka Marina Lazić. Preporuke zadovoljnih pacijenata su naša najbolja reklama. Dental Spa Dr. Lazić, Vojvode Mišića 36, Šabac. Kontakt telefon 065 32 33 007. XXI. Vek stao je u 3 reči: vek interneta, kreveta i frižidera. Je li smo tako mogli da kažemo? U te 3 reči. Pa, da vam kažem, može. Može da se stavi tako, ali i simbolički, ako bismo analizirali sada svaki pojedinačno, ja bih prvo taj frižider izbacio, a internet bi sveo na neku razumnu meru. Evo savjet, recimo. Je li moguće sve to? Sve je moguće. Da vam kažem, samo čovjek mora da razvija motiv. Ja sam radeći sa heroinskim zavisnicima najveći deo vremena provodio radeći na motivu. Zašto ti treba da se skineš sa heroina? Ajde vidimo koji su to razlozi. Drugo, šta dobijaš ako ostaneš bez heroina? Koja je ta supstitucija? Ne ovo što oni danas njima daju hemijski, nego u realnom svetu. Šta je to čime ćeš ti da podigneš nivo svog zadovoljstva? Dakle, i sve one mape u mozgu od endorfina preko serotonina i ostalih. Dakle, ta supstitucija, a sve u prirodi ima svoju pravu i ovu drugu stranu. Tako i ovdje ljudi nisu imali frižidere dok su gajili imali svoju stoku. I ja se sjećam u mom odrastanju, mi smo meso jeli 2 puta nedeljno i nikome ništa nije falilo. Danas vi ne možete zamisliti ručak bez mesa. A to meso mora se drži u frižideru. Mada Evropa polako izbacuje frižidere zato što ima markete u kojima ima to sveže kobajagi i tako dalje. Ali simbolički... Ali svejedno se svodi na hranu, na ona osnovna zadovoljstva. Dakle, da budemo siti, da imamo internet, prosto i da možemo da spavamo koliko hoćemo. Dakle, da prosto nema nekih drugih širih potreba. Ja bih želeo ovdje da istaknem jednu priču o plasiranoj manipulaciji na globalnom nivou. Htio bih da podsjetim vaše gledalce da pročitaju 2 knjige koje će im otvoriti oči. Prva knjiga je George Orwell koji je napisao 1984. godinu u kojoj je on predviđao da će se čovečanstvo u budućnosti kontrolisati putem bola. Pa se 1930. neki godina on je živeo. Putem bola, putem zabrana, putem cenzura. Zabrana istine, sklanjanje knjiga, cenzura filmova. A Huxley Aldous, koji je napisao sjajnu knjigu, taj Vrli novi svet, je to porekao sve u suprotnost. Kaže on, ne, čovečanstvo neće biti kontrolisano putem bola, već putem razvijene potrebe za stalnom zabavom. Eto sad dolazimo do ovog vašeg.
Savremeni čovjek je u stvari žrtva zabave i nametnute potrebe da se stalno igra i zabavlja, jer čovjek je, pored ostalog, i biće igre, ali video igre ili internet nemaju kvalitet radosti koji je osnovni element realne igre. Tu mi imamo zabavu i čovjek zapravo postaje žrtva zabave. I time možemo da otprilike odgovorimo ili da razumemo svet u kome jesmo, u kome najveći deo svoga vremena čovjek provodi igrajući se, ali zamenjujući u svojoj glavi znači veoma važne reči između igara i videoigara. Videoigre nemaju nijedan element igara. Nema vremenskih limita, nema pravila ponašanja, nema dinamike živog odnosa u kome čovjek koriguje svoje ponašanje, mobiliše dodatnu snagu, menja strategiju, ima taj feedback ili povratnu informaciju da li je u nečemu bio dobar ili ne. Ovdje on samo sledi softver koji je napravio neko drugi, u kome on oponaša taj softver i otkriva neke nivoe i pamti nivoe. To je tragedija. Dalje je Huxley rekao da zapravo knjige neće biti zabranjivane jer knjige neće imati ili neće hteti ko da čita. Znate, vi danas jako malo ljudi ima koji čitaju knjige. Kupujemo, ali se retko čita. Ili se čitaju uglavnom one najjeftinije koje su in, koje nam neko nametnuo, to je Daniela Steele ili kako već žene gutaju. Sad, navešću vam jedan primjer, jedan fascinantan primjer. Ja uvek mlade pitam kad dođu do mene, pored ostalo kad legnu i kako organizuju svoje vreme, da li ga kontrolišu i na kraju šta slušaju i šta čitaju. Ne da bi ih nametnuo, nego prosto da bih imao uvid. Obradovao se kad jedan mladić od 17 godina kaže: u subotu sam pročitao Mozartove liste. Ja kažem: hvala Bogu, pitam ga da li si ti iz sveta muzike, da li je to knjiga koja kompozicija ili nešto iz biografije ili života Mozartova, a on me onako bledo pogleda, pa kaže: ma jok, Mozart kladionica subotom izdaje list. Ja sam ostao poražen, verujte mi. Zato što devojke koje dolaze kod mene često se žale upravo na nedostatak ne samo rečnika kod dece, kod mladića, uglavnom one zameraju, pošto devojke izgledaju ipak malo više čitaju. Svaka im je druga rečenica: brate, znaš ono, ludilo kladionice iz X-a u dvojku. I to je otprilike neki fond 100-200 reči koje se vrte. Tako da sad kad pogledamo Orwella i Huxleya, pa ne možemo da se otmemo utisku da ne kažemo da zapravo se ovo nameće. Istina se ne sakriva. Nama istinu saspu u lice. Hoćete u Evropu, morate dati Kosovo. Pazite, i sad nam je istina bačena, sad mi tražimo način kako da to uradimo. To vam je znači apropo ovoga. Zašto je sad to važno? Pa važno je da se mi svi vratimo sebi, nekim proverenim iskonskim vrednostima, ne da bismo odbacili civilizaciju, jer ona ide napred, niti je moguće zaustaviti, već zapravo da razvijemo jedan kritički odnos prema svemu tome. I u svemu tome glavnu ulogu treba da odigraju roditelji. Do kada nije kasno da nešto promene kod svoje dece? Za koga sad ovo nije kasno? Nije kasno niti za koga ako nađe pravi motiv u sebi. Kod mene u prostoru gdje ja radim postoji samo jedna rečenica na tabli koja glasi, a predstavlja moto čitavog mog posla: ponašanje koje ne daje rezultate treba menjati. I 90% ljudi koji dođu u taj prostor se uvek, s obzirom da sam ja to tako namestio da moraju da vide kad sednu, uvek se nasmeju. I ogroman broj njih kaže: zbog ovoga smo došli. Znam, kažem ja, zato sam to i stavio ovde. Zašto? Pa zato što mi uglavnom hoćemo da menjamo drugog. I roditelji bi pošto poto da promene decu. Dođu oni meni tako i kažu: aj molim te, otvori ovog mog, nešto se zatvorio. Ja onako šali, pošto su to moji prijatelji, kažem hoću, onda izvučem iz fioke šraf ciger i samo mi reci gdje se otvara, sad ću ja to da podmažem, očistim, oduvam. A on kaže: ma ne, stvarno. Kaže: ne može njega niko otvoriti ako ti svojom dobrotom ne dođeš do njega. A kako se dolazi dobrotom?
time što se prvo snizi ton. Ja zabranjujem roditeljima da galame. Zabranjujem, koliko mogu naravno, kobajagi bračnim partnerima da viču jedno drugo. Jer mi kada galamimo, naša srca se udaljavaju. A kada govorimo tiho i svojom dobrotom i strpljenjem učimo nekoga, taj se otvara, on našu radost doživljava kao svoju. I tako se naša srca stapaju. I tako mi onda počnemo da verujemo jedni drugima. I ne samo da verujemo, nego da sledimo jedni druge. Tu leži odgovor na pitanje kako zadobiti decu, pridobiti. Tako što ćeš i svojom dobrotom, znači animirati ka sebi, a ne svojom galamom oterati od sebe. Ali čovjek da bi nešto promenio mora da bude svestan svoje greške, što je, morate priznati, veoma teško. Nije. Ja ovdje ne govorim o greškama. Ja govorim ovdje o razumevanju. Svako od nas, ja ću vam reći, zna šta je u redu i šta nije u redu. Ja radeći sa brakom i porodicom imam mehanizme da ih razoružam i da oni sebi priznaju da znaju i zašto se više ne vole ili zašto se svađaju. Neću nikad zaboraviti jednog starog sudiju gore u Brdima, kad sam ja počeo da izučavam ovu moju nauku, onda ja njega pitam, dobro, kako naterate ljude da oni tu negde nađu istinu? Kad su u pitanju, počeo bi on priču, seljaci i kamen, onaj međaš, jer oni jedni drugima preoru. Kaže on, znaš, ja njih izvedem na lice mesta. Pa onda uzmem jedan busen zemlje, uzmem Bibliju, prekrstim se, poljubim zemlju, poljubim Bibliju i kažem njima, ajde sad ti poljubi ovo i pokažite mi gde je međa. Svi znaju gde je međa. Samo insistiraju na svom viđenju. Tako mi je i ovde, kod braka i kod porodice. Mi svi znamo šta ne valja. Mi svi znamo i kako treba. Ali nam sujeta, gordost, predrasuda ili nešto treće, peto ne dozvoljavaju da aktiviramo tu dobrotu iz sebe i da priznamo. A zato vi iz mojih usta nikada niste i nećete čuti da ja izgovorim da je neko kriv, nego zaslužan. Sve što je kod naše dece prisutno, mi smo zaslužni. Svojim prisustvom ili odsustvom, svojim činjenjem ili nečinjenjem ili naopakim činjenjem. Kad budemo to razumeli, a mislim da svako od nas u sebi nosi ono iskonski osjećaj za lijepo, za dobro, za pravedno, ali to ne dolazi do izražaja. Ja lično smatram da ne treba tu neka specijalna psihologija da se bavi ljudima. Dovoljno je da čovjek voli tog drugog s kojim živi i da zna zašto su dobili decu i da toj deci treba da prenesu dobrotu. Međutim, mnogi ne stignu da to rivaliziranje jedno sa drugog prevaziđu da bi mogli da se bave na pravi način sa decom. Neki ostaju zakopani u tim bračnim tamnim vilajetima do kraja života ili razvoda. A neće da izađu. Ja kažem da kad bih ja imao neku moć kao što taj sudija je imao sa Biblijom i busenom zemlje, vi ćete vidjeti, ja donekle uspem da ih razoružam i da ih na neki način približim to da oni razmišljaju ne u relacijama ko je kriv, ko je prvi počeo, već da tragaju za rješenje. Mi pamtimo na nesreću najčešće ono što ne valja. Tako se i ponašamo i prema deci. Ja neću zaboraviti nikad jedan slučaj da su njih dvoje došli kod mene i pokušali da se svađaju predavnom. Ja imam jedan manevar, uvek im ponudim papir da se svađaju dopisivanjem. To je jedan jako dobar štos i to savjetujem i vašim gledalcima. Dakle, ako želite da se svađate sa svojima, onda uzmite olovku pa pišite. Zato što time izbjegavamo afekat i niko neće da stavi ružnu reč na papir. Znate. Sad, sjećam se te gospođe koja je otprilike, kad je sve argumente istrošila, onda je izvadila valjda ključni argument odavde, plasirala ga mužu u lice i rekla šta hoćeš. Tvoja strina je naša Milošu za babine donela štramplice sa buvljaka. Pazite, Miloš jedva da ima 32 godine, a ona jadna je zakrčila jedan deo svoga mozga informacijom, pamteći te štramplice sa buvljaka, čekajući pogodan trenutak da to plasira svome mužu u tom obračunu konačnom sa njim.
Kad budemo prestali da se obračunavamo, već da budemo solidarni i da razvijamo pre svega taj ljubavni odnos dvoje ljudi, da dajući sebe, mi primimo dobrotu drugoga. I da kad sebe i svoju dobrotu prepoznamo u drugom, onda smo uspeli. Dva tela, jedna duša, nikad postignuti biblijski ideal, ali nešto čemu treba stremiti ili težiti. Meni je jako žao što moram da završim ovu emisiju, ali se radujem što će mnogi, iskreno se nadam, pogledati, ali i razumeti ovo o čemu ste pričali, a najveći uspeh bi bio kada bi to i primenili. Hvala vam lepo što ste bili večeras ovde. Poštovani gledaoci, vama hvala na pažnji, ja vam želim prijatno večer.